Tržić je naseljeno mesto grada Loznice u Mačvanskom okrugu. Vuk Karadžić je rođen u njemu. 1933. godine na mestu gde se nalazila kuća porodice Vuka Karadžića podignuta je spomen kuća, to je dvodelna brvnara delom nad podrumom, strmog krova pokrivenog šindrom, tipa kuće na ćelnici. Kuća je odeljenje sa otvorenim ognjištem, pokućstvom i posuđem, karakterističnim za kuće iz 19. veka. U sobi se nalaze krevet, sto, klupa, ikone, gusle, kao i Vukov portret iz 1816. godine, rad Pavela Đurkovića. Uz kuću je formirano dvorište u kojem se nalaze vajat, kačara, ambar i koš za kukuruz. Odnedavno u Tršću je zaživeo i seoski turizam pretvaranjem porodičnih kuća u atraktivne objekte namenjene za smeštaj gostiju, tako da je sad moguće posetiti ovo živopisno mesto i ostati u njemu par dana i uživati u čarima domaće kuhinje kao i prirodnog seoskog ambijenta.